Pramotawa ya nana chung kha be kubai lam sogo bubagra chung lam sogo bubagra ki ni bo party ni ngai phaimani phaimani ka aw tongmani ka BJP tongmani BJP tongmani BJP no tmano sajak yange nung oro tini Tipramotawa bana romna nangka Tipramotan sajaya ba ani sajaya ba bang logre thine ka kunu suya ke om haja kening khawo mane tini je Tipramotawa bana rom phaimani tamo sanai eba kahamna hine wan sukoi tini Tipramotha phaimani kahamna hine wan nini sinemo akura jamai bele hambai suddenly and shocking news mokhe happiness news not sad news so today one family and joining Tipramotha party kini Tipramotha party bo borok joining khamen bagai ang paikle hambai ro bong mane BJP ni bokaisa leader phono mano but today jeng ang nijeng ya jeng jot khedal bisini borok bono Tipramotha ini bochmo ya chagya BJP ni bochno joining kharia bono jeng Tiprasa henai Tiprasa henai jeng Tiprasa ni chobawa bu bagan logirne henai jeng bono lam thapkha actually bu bagan logirna payment bagai sibo jeng bono paikle hambai ro abagai bini bini khuf bukhao tongmani bini bo musongi phaika bini sakamo joining khaijak but tini te khorosa katal ke jeng mankha abagai jeng bon darana kobugnai nung tini o jagao sudu BJP ni payment ni kokya nungor Tipramotha mo samkhai nangya sudu nung bu bagan ni kaisa Tiprasa thansane mari tongo party color je phang nung tini bu bagan hamja phaika ab sobse kotor ku mote kana jara party torja ya oi bu bagan hamjage jotto phaine na khabe khubai tini bini bisti kobugo ar darana paikle hambai nung phain bagai chini specially kobugnai oro dara khelnar bisini jara chini YTF Tipramotha te TWF buribodolok borok jebebe samung kaham khai tongo aboni buthai manai tongo tuluk no lai thane ba 26 family 76 voter abo joining khamen nukha tini suddenly shocking news so bini hamjak mung jeng manai ang thap ang nijine happy mano khaklai bubagra of message namani bobo happy manai tamangke jengmona thansai mari selam soknai jukunu Tipramotha lam sakya abage bubagra bono khabe khumai lam soknai khasongo abage nung bo tini simeo jaga tin Tipramotha ni nukni borok leader member ni wansa yobo jotto or ni chairman nung tini simi chairman member post position president nijin maung songnai amdene samung khaidi or kuno wansuna kare nijin president nijin chairman or chini or kebo kotor kare kebo chiko kare jotto baksa ngai manang center ni former secretary to konderma but ang bukaisa member se no nung bo sare center secretary hing wansugi samung khaidi ang amte kobok nai asuna jotto na hambai ar buba grana khaksang na hambaya por adarana ba hambai